Seoska slava Petrovdan obeležava se i u Oštrelju kod Bora. Već nadaleko poznati Petrovdan fest ove godine 11. A kakav je ove godine plan i program saznajemo od našeg gosta ovog jutra, gospodina Jovana Petrovića, predsjednika Saveta mesne zajednice Oštrelj. Dobro jutro, gospodine Petroviću, hvala što ste došli u Budilicu televizije Bor. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Rekli smo 11. sabor u pesmi i igri Petrovdan fest u Oštrelju, dakle sutra selo slavi krsnu slavu koja je zapravo danas, ali sutra ste pripremili jedan bogat i dobar program. O čemu se radi? Pa vidite, radi se o sljedećem. Danas selo slavi jer Petrovdan je danas. A mi na Petrovdan drugog dana imamo taj 11. po redu festival koji priređuju našim ovim gostima koji dolazu na slavu i drugi koji dolaze ovako da učestvuju na festivalu koji ga mi priređujemo. Ko sve dolazi? Kakav će program biti? Pa vidite, sada, pored nas domaćina, doći će kulturno društvo Homolje iz Žagovice, kulturno društvo Jasikovo iz Jasikova kod Majdanpeka i sela Antimova kod Vidina, odnosno Bugarska, i dolazi iz Trguži, Rumunija. Dobro, garantuje jedan dobar program kulturno-umetnički. Pa uvek se nadamo da dobrom programu, kao i do sada što smo radili. Sada se nadamo da bude još bolji i tako. Pratili smo proletos, mesna zajednica Oštrelj se dobro pripremala ove godine za proslavu seoske slave. Petrovdan fest je ove godine i na Novoj Bini, je li tako? Da, uspjeli smo da radimo binu u centru sela, da ne bi se mučili od dasaka da pravimo. Sad imamo klasičnu binu, mislim, sa zidanom koji smo svojim sredstvima omogućili to da napravimo i imamo tu binu. Dičimo se time jer imamo svoju scenu koja će da bude uvek na tome mestu. Kada je reč o sportskim takmičenjima, svake godine tu turnir u malom fudbalu, jeste li predvideli ove godine? Pa vidite, turnir je već bio. On je bio u nedelju 10. Pošto ova deca želela, mislim, organizatori, to smo prepustili mladima. Da bude za vikend. Da, da bude za vikend i oni su organizovali i uspešno završen taj turnir koji je završen. Dobro, pored kulturno-umetničkog programa i turnira, sportskog turnira, tu je naravno i tradicionalni vašar. Kako to izgleda za vreme seoske slave, šta će biti izloženo i šta može da se vidi? Pa vidite, vašar to zavisi od prodavaca koji dolaze. Kod nas svako je dobro došao, neki izvoli, imao plato tamo gde se postavljaju, znači sva roba što se plasira je dobro došla, znači i za domaćini i za goste. To mi ne odlučujemo, samo ti prodavci koji dolaze neki izvole. Izlože šta imaju da ponude selu Oštrelju i gostima. Dobro, ovo je dan kada je selo tako otvoreno za goste. Kako bismo pozvali Borane, šta bismo rekli uopšte goste iz okolnih gradova? Pa kako da pozovem? Večeras nek izvoli, imamo jednu veliku igranku povodom Petrovdana, prvog dana. Sutra imamo taj program koji traje, mislim, manifestacija ta, pa posle toga igranka. Znači, nek izvole, nek dođu da budu naši gosti. Pozivamo i vas, kao što ste do sada bili, da je propratite tu našu manifestaciju. Hvala gospodinu Petroviću, nadam se da će biti uspešna i dobro organizovana manifestacija, pa da se lepo provedete i zabavite. Hvala što ste bili gosti naše Budilice.